umuyobozi w'intara izwi nka San Pedro Huamelula iherereye mu majyepfo ya Mexique yashyingiranywe n'ingona mu cyumweru gishize mu muhango gakondo. Abaturage muri aka gace basanzwe bizera nk'ushobora gutuma habaho kwiyongera k'umusaruro w'ibikomoka mu mazi nk'amafi muri aka gace. Uyu muhango ukaba warakunze gukorwa n'ubu bwoko bw'abaturage bazwi nka Chontal Indians kuva mu mwaka w'1789. Bakaba bizera ko uyu muhango ushobora kugira uruhare mu kongera umusaruro w'amafi n'izindi nyamaswa zo mu mazi, by'umwihariko ziribwa muri uyu mujyi n'ubundi usanzwe uzwiho kugira amafi menshi. Ingona yambitswe neza izengurutswe umujyi, ari nako harimo imiziki, maze yo n'uyu muyobozi w'aka gace basezeranira muri sare imwe yo muri aka gace ka San Pedro. Ubuyobozi ndetse n'abaturage bo muri aka gace bafata ingona nk'aho ari umwamikazi, bakizera ko inyamaswa ifite ubushobozi bwo gutanga amahoro ndetse no gutanga uburumbuke muri sosiyete.